Twongeye kubaha ikaze ku makuru yacu y'uyu munsi n'akazi rimwe itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka no w'ibihumbi 2025 kuri mikoroni mutungirwa Savana Juste Bigizi. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kurambura mu kanya. Amakuru yacu tugiye kuyahera mu misozi miremire ya Minembwe Centre n'inkengero zigize Minembwe, Rugezi, Mikenke, Pwenzero ndetse n'irembo ya Gahwera. Turakomereza n'ubundi dukubitire muco hagati ahari wabungeri b'abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge n'ingabo z'amadubu ziherereye muri za Bijabo. Ndondo ya Bijombo naho turaza kubabwira uko abaturage bavyutse, ndetse dukomereze no ku ndondo ya Rurambo. Turaza gukomereza n'ubundi amakuru yacu muri muji wa Bibogobogo ahaherereye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Bityo turakomereza mu muji wa Uvira tumenye uko abaturage baho bavyutse, ndetse aho tuza gusoreza amakuru yacu mu muji wa Goma. Amakuru yacu reka tuyahere mu misozi miremire ya Minembwe, muri Minembwe Centre ndetse n'inkengero zigize Minembwe. Inkuru irambuye Juste. Akarere ka Minembwe karatekanye kazutsa amahoro n'inkengero za Minembwe. Aya masaha tuvugana ya mu gitondo ubu dufite 3:08 ku masaha ya Minembwe. Minembwe abaturage baho bose bameze neza, baratekanye, gusa hari ikibazo bakomeje kwibaza kuri leta yawe ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa uburyo yabanze, uburyo yabafungiye amayira yose, ibafungira buri kimwe cyose nk'imiti, umunyu, amasabune, amavuta yo gukoresha. Izo ni iby'ingenzi by'ibanze, uburyo ishobora kuyifungira abaturage bayo. Hakibazwa nimba Minembwe ikiri akarere ka Kongo, cyangwa se nimba Minembwe iyo kera yarabaye balkanize, cyangwa se nimba yarabaye agace kigenga, kubera ko nagace ni territoire igize amateritware ya Kongo cyangwa se ya Fizi. Minembwe ibarizwa muri Fizi, ariko kandi igitangaje nuko abandi baturage bose bo muri Fizi babona ibisabwa byose bishakishwa cyangwa se biboneka ku masoko, ariko kandi agace ka Minembwe buri kimwe cyose gikenewe ntabwo gishobora kuboneka, yaba n'imiti ndetse yo kwivuza ntabwo ibasha kurenga mu baturage ngo bibashe kubageraho. Rero hakaba hakomeje kwibazwa impamvu gifatirwa y'ibyo bintu ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye mu gace ka Minembwe. Akaba hakomeje kwibazwa ati se iyi leta ni leta nyabaki? Hari n'abandi ndetse bakomeje no kwivugira, ukibaza ico bayica kugira ngo bayivugire, kandi abo mu bwoko bwabo abo ngabo nabavuka muri ira misozi miremire ya Minembwe, ukibaza ico bashingiraho kuvugira leta bayita ndetse ngo umuvyeyi wabo. Ese umuvyeyi wabo ushobora gufungira abavyeyi babavyaye babakuye mu nda bakabafungira buri kimwe cyose cankenegwa nk'umunyu n'amavuta n'isabune cyangwa se n'imiti ku bitaro? Iyo ngiyo yaba kiri leta y'umuvyeyi, uwo n'umuvyeyi uvuga gute? Nose waba umuvyeyi udashobora konsa umwana, udashobora kugaburira umwana wavyaye ukamwita umuvyeyi gute? Rero tukaba dukomeje kwamagana iyi leta ya Kinshasa ikomeje gufatira ambargo abaturage bose mu misozi miremire ya Minembwe ndetse na migufi no mu Cindondo. Bityo nanone Rugezi baratekanye bameze neza, abasore bariyo baratekanye, intare za Sarambwe ndetse n'amadubu bameze neza. Nanone nubwo umwanzi ari hafi, ariko kandi umwanzi Imana yamutejemo wenyine atangiye gusubiranamwo, aho batangiye gukindagurana umunsi ku munsi, batangiye kwicana hagati yabo bonyine, kutumvikana kwakomeje kuza hagati yabo. Ariko aho abasore baherereye amahoro ni yose, umutekano ni wose. Irembo rya Gahwera riratuje, riratekanye. Nanone Mukoko nayo ni kwa kundi, umutekano uratekanye. Nanone nubwo umwanzi yakomeje kwisuganya, ariko kandi arabizi ko umunsi azagerageza kwegura umutwe aturuka aho aherereza Rusuku azabasha gukubitwa bikomeye cyane, kuko abamubanjirije barabizi, bafite amasomo bahakuye ndetse babashe kubigeza ku babo. Niyo mpamvu bafite ubwoba bwinshi, badashobora ndetse kuza uko bishakiye. Nubwo nanone bakomeje koswa igitutu ngo nibaze batere, ariko kandi barabizi ko intsinzwi ari yabo.
Irembo rya Mikenke riratekanye, riratuje, ririmo amahoro, ririmo abasore, ririmo buri kimwe cyose gikenewe wakibona hariya mu irembo rya Mikenke, usibye bimwe leta yabashije gufungira aba baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko kandi ibindi byose bashobora kwishoboza kubona barabifite, nk'ibiryo byinshi birahari, amata menshi arahari, abaturage bafite amahoro yose. Nanone na Gahwera nayo iratekanye, amasaha tuvugana abaturage baherereye muri Gahwera bameze neza, baratuje. Indondo ya Bijombo abaturage bavyutse neza abaho baherereye uyu munsi, n'akazi rimwe babashije gukingura neza nubwo bari mu maboko y'abanzi, iriya ngabo z'abarundi n'iriya ngigwa ngo ni leta ya FRDC, aho yaje gutoteza abaturage ndetse no kubica, aho yahinduye abaturage ikabahindura umwanzi, ikaza kubafungira amayira y'ibishoboka byose, ndetse ikageza naho ibarasa, ikabica, ikabatsembatsemba. Iyo ngo niyo ngigwa leta FRDC. Ariko nubundi abaturage baherereye muri ako gace irimwo bavyutse, kuko nubundi bacungiwe umutekano n'Imana ndetse n'amadubu, kuko ntabari kure ararebera. Ndetse tukanasaba kuko amadubu nubundi nayo yokora ibishoboka byose akabahesha umutekano abaturage baherereye ku ndondo ya Bijombo, igakura ziriya ngabo z'abarundi zigataha zikaje iwabo hariya si mu Cibitoki, si Gitega, ntabwo ari Bujumbura, bazatahe baje iwabo bafite igihugu cyabo. Ingabo z'abarundi muri Kongo ntabwo ari tere yo kuza gukiniramo uko bashaka hose. Muri Kongo ni iwabo w'abakongomani aribo banyamurenge. Bityo rero n'abaturage baherereye muri Rurambo bavyutse, bo umutekano wabo umeze neza, bawucungirwa n'amadubu, igisirikare c'umwuga, igisirikare gihesha umuturage agaciro, kiza agaciro ku muturage. Baturage bari muri Rurambo bakinguye neza, bavyutse mu gace ka Gahororo, bameze neza, ibikorwa remezo birakogwa. Nubwo nizo ngabo z'abatindi b'abarundi zihaherereye, ariko ntaco ziyazitwara abaturage. Amaduba ari maso, umwanya boza bo kubitwa bagasubira inyuma. Bagobogo abaturage bakinguye, umutekano wabo umeze neza, nyuma yaho ingabo z'abarundi zikomeje kubuza Mayimayi kugaba ibitero hariya ku baturage b'abanyamurenge bahaherereye. Dukomereze mu muji wa Uvira, aho ingabo za Mayimayi zikomeje guteza akajagari muri uriya muji n'umwuka mubi, ndetse n'isubiranamo ryabo bonyine. Ingabo z'abarundi ndetse na Mayimayi ku bufatanye na FRDC ntabwo baca rumwe, kubera ibikorwa by'amabariyeri gukomeza bica abaturage nabi hariya mu muji wa Uvira. Wazalendo ibona kunyaga, kuko nta kindi bazi, bahawe intwaro zo kunyaga. Ni muri ubwo buryo umuji wa Uvira udatekanye, nta bikorwa ku ruhande rw'abaturage, cyane cyane bo mu bwoko bw'abanyamurenge, birirwa mu nzu, nta bikorwa babasha gukora kubera nyine ubwo kwica rubozo nizo ngabo za Wazalendo. Dukomereze nubundi mu kiyaya ca Plene, ahaherereye abaturage bo mu bwoko bw'abanyintu n'abafurero, nabo batotejwe n'izo ngabo zabo arizo za Wazalendo ndetse na FRDC n'ingabo z'abarundi, aho zakomeje gushira amabariyeri menshi mu nzira. Bityo rero abaturage baho bakaba badafite umutekano usesuye, ntatuzi bafite, ariko imisoro basoreshwa irenze ubushobozi bwabo. Muri Ruvunge haherereye nubundi za Mayimayi, umutekano wabo ntabwo usesuye, aho bicara barasa ndetse barasagura ubusabusa. Gatogota Kamanyura, umutekano waho umeze neza, ahacungiwe umutekano n'amadubu n'intare. Iri joro ryakeye muri Ruvunge haraye humvikanye amasasu menshi, barasagura bijya byabo ndetse banikanga, kuko ngo M23 natwirwaneho bo babinjiye muri Ruvunge. Ariko nakamenyero kabo abaturage ntibakicikanga, kuko bahinduye uriya muji w'amasasu, yaba nta bitabihari, yaba ari iki, bicara barasagura gusa. Ariko nga abaturage bahaherereye iri joro baraye bumvise amasasu menshi, ndetse bamayimayi bakigamba bavuga ko M23 yoba yaje, ariko nubwoba baza bikanga, ariko nibakomeze bikange wenda biriho. Dukomereze za Nyangezi na za Bukavu,
abaturage baherereye Nyangezi na Bukavu bavyutse neza, umutekano wabo umeze neza, nubwo umwanzi wabo uturuka za Rubarika arimo gukomeza haza akagaba ibitero hariya za Nyangezi, ariko cyumweru kirashize atongera kukubanuka. Katubibutse ko umujyi wa Bukavu ubungubu utekanye, za Warungu niho hakomeje imirwano hagati ya M23 na Twirwaneho bagabwaho ibitero n'iriya coalition y'ingabo z'abarundi FDLR na za Mayimayi. Muri Warungu ariko M23 ikaba ikomeje na Twirwaneho gusonga imbere bigarurira utundi duce. Umujyi wa Goma bavyutse neza batekanye nyuma yaho ibikorwa remezo bikomeje gukogwa, ndetse aho bakomeje amasuku menshi n'ibikorwa byinshi mu mujyi wa Goma. Iterambere rikomeje kwiyongera nyuma yaho n'ubundi uriya mujyi wari warishwe n'ingabo z'ibihugu byose, aho zari zigizwe za Sadeke ndetse n'abacancuro bose bari buzuye muri uriya mujyi baza kuvamo. Ubungubu umujyi wa Goma ukaba ari umujyi ufite isuku ndetse ukontororwa n'ingabo za Twirwaneho na M23. Ihuriro rya AFC rikaba rikomeje gutanga amahoro muri uriya mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma amahoro ni yose, umujyi uratekanye umeze neza. Niho ku munsi w'ejo ku cyumweru guverineri w'intara ya Nord Kivu Bahati Musanga Erasto yabashije gutanga message ku baturage bose batuye umujyi wa Goma, abahumuriza arababwira ngo twaje turi abasirikare cyangwa se turi leta izabacungira umutekano ndetse n'ibyanyu byose. Rero yari akadiskuru kagufi gateguza diskuru iza gutangwa n'umukuru wa Alliance Fleuve Congo ariwe Colonel Nanga Yoberuo. Uyu munsi araza kunyuzaho message ikomeye. Muribuka ko uyu munsi ni le 30 umunsi Congo yabonye ubwigenge mu gihugu cyose. Rero iyo message ikaba yitezweho n'abantu benshi cyane, aho iza gutambutswa uyu munsi ku gicamunsi, hazoba hitabiriwe abantu benshi n'abanyamakuru batandukanye. Iyo message rero ikaba yitezwe ikiza kuvamo, ikaba ari message rero ishobora guhumuriza abatuye bose mu bice zabohojwe. Ivyo ni ibice bigenzurwa n'ingabo za AFC M23 Twirwaneho. Nanone muri Rubero imirwano irakomeje, aho M23 Twirwaneho bakomeje kugenda bisasira utundi duce twishi cyangwa se kugenda bafata utundi duce dutandukanye, ndetse binavugwa ko M23 Twirwaneho ishobora kuba yafashe umwanzuro wo kwerekeza muri Kisangani. Reka dutegereze turebe ibyo Sebuja cyangwa se Sebuja wa za Mayimayi na FDLR ariwe Pacifique Masunzu ko bashobora kuzamukura muri karagace ko gakomeje kwiganzamo za FDLR ku bwinshi ndetse n'abamercenaires ubu nyine ku bwinshi ngo bamaze kuzura muri uriya mujyi wa Kisangani. Rero niyo mpamvu M23 Twirwaneho bafashe umwanzuro kuja kwirukana abo bamercenaires kubakura mu gihugu. Ngayo nguko uko bimeze mu duce M23 Twirwaneho ifite. Mukomeze muryoherwe n'amakuru y'Ikirura TV1 ibagezaho ku gihe kandi amakuru yizewe.